Tariki ya 9 ukwezi kwa 11 2025 reka mbasuze mbifuriza kugira igitondo cyiza babwire ngo reka tuganire ku makuru atandukanye azindutse avugwa imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimiwe uruhare rwe rwo gushyigikira ubuvanganzo ku mugabane wa Afurika. Umuryango uharanira kwihuza ndetse no kwigira kwa Afurika Pan African Movement Rwanda washimiye Perezida Paul Kagame kubw'umusanzu we mu gushyigikira ubuvanganzo muri Afurika. Ibi ni byabaye ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga w'abanditsi uba ku itariki ya 7 Ugushyingo 2025, aho hatanzwe ibihembo bitandukanye ku bigo n'abantu ku giti cyabo bagize uruhare mu iterambere ry'umuco wo gusoma ndetse no kwandika ibitabo. PAM yagaragaje ko Perezida Kagame yagiye akora ibikorwa byo gushyigikira ubuvanganzo birimo guteza imbere umuco wo gusoma, guteza imbere ubwanditsi ndetse n'abanditsi bandika ku mateka ya Afurika n'ibindi bishingiye ku burezi. Mu bihembo byatanzwe kandi Minisiteri y'Ingabo yahawe ishimwe ry'ikigo cya leta cyafashije abanditsi kumenya no guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika ibitabo. Umuyobozi wungirije wa PAM mu Rwanda Twagirimana Epimake yavuze ko umuco wo gusoma umaze gutera imbere ariko hakiri ikibazo cy'abanditsi batoroherezwa kwandika ibitabo kuko nta mategeko agenga imyandikire y'ibitabo ahari. Ati turasaba ko hajyaho politike igenga imyandikire y'ibitabo kuko kugeza uyu munsi nta mategeko agenga imyandikire y'ibitabo ahamya ahari, ibituma bigora abanditsi kubona uburyo n'amikoro yo kwandika ibitabo kuko ibitekerezo byo birahari. Umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abanditsi mu Rwanda Hategekimana akaba rero Richard wanahawe igihembo cy'umwanditsi mwiza w'umwaka yavuze ko kwandika ibitabo bidakwiye kuba iby'abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza gusa, ahubwo bikwiye kugera no mu mashuri mato. Ati umuco wo kwandika ibitabo umaze gutera imbere mu mashuri makuru na za kaminuza, ariko no mu bana bikwiye kuhagera kuko nabo barasoma, bakwiye kubimenya, bakamenya uko ibitabo byandikwa, bakamenya uko ibitabo basoma bikorwa kugira ngo bakurane rero uwo muco wo gukunda kwandika ibitabo. Akomeza avuga ko ari muri urwo rwego hashyizweho amarushanwa y'abana yo gusoma no kwandika ibitabo kugira ngo rero bagire uwo muco. Umuyobozi w'ishami rishinzwe politike y'uburezi muri Mineduc Dr Baguma Rose yavuze ko umusingi w'uburezi ari ibitabo kuko ariyo mfashanyigisho ikoreshwa mu kwiga uhereye ku bana kugeza ku bantu bakuru. Ati tuzirikana cyane akamaro ko kwandika mu kuzamura ireme ry'uburezi kuko hari ubumenyi bwinshi buva mu bitabo byandikwa, yaba mu guhanga udushya no gutanga ubumenyi butuma rero twimenya, ibituma dutandukana n'abandi kuko dufite abanditsi bandika amateka yacu uko ari. Muri uyu muhango hatanzwe ibihembo 12 birimo ibya kaminuza zabaye indashyikirwa mu kwimakaza umuco wo gusoma ibitabo mu mashuri no muri sosiyete ziherereyemo, igitabo cyiza cy'umwaka, inzu ikora ibitabo y'umwaka ndetse n'ibindi bitandukanye. Akaba rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe yarashimiwe rero mu by'ukuri guteza imbere ubuvanganzo ku mugabane wa Afurika. Babwire ko ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko vuba intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu ishobora guhagarara. Byatangajwe n'umuyobozi wungirije wa AFC 23 Bertrand Bisimwa nyuma yo kuganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Umutekano mu burasirazuba bwa RDC yagize ati ikiganiro cyiza na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar, amahoro ari kubakirwa i Doha kubw'abaturage bacu vuba, intwaro ziraceceka, ijwi ry'amasasu ryumvikane mu mirima yacu, ati imodoka zinyure mu midugudu yacu zicyura impunzi zizajyana ibintu mu mijyi yacu. Iki cyizere cyanatanzwe na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 7 Ugushyingo ubwo yaganiraga n'abanyekongo ba muri Brazil, aho yagiye rero kwitabira inama mpuzamahanga yo kurwanya ihumana ry'ikirere. Perezida Felix Tshisekedi yagize ati nishimiye kubamenyesha ko ibiganiro bya Doha na Washington DC bizagira iherezo ryiza mu minsi iri imbere. Muri iki cyumweru nibwo leta ya RDC na AFC 23 byatangiye icyiciro cya 7 cy'ibiganiro bibera i Doha muri Qatar, byateganyijwe ko bizasinyirwamo amahame abiganisha ku masezerano yo mu byiciro bigera kuri 5. Leta ya RDC isobanura ko amasezerano y'amahoro ashingiye ku biganiro bibera muri Qatar azasinywa mu minsi iri imbere.
Reka mbabwire ko mu gihugu cya Tanzania urukiko rw'umujyi wa Dar es Salaam rwashinje abarenga 140 icyaha cyo kugambanira igihugu mu myigaragambyo bashaka kubangamira amatora. Bibaye nyuma y'insinzi ya Perezida Samia Suluhu Hassan mu matora yabaye ku itariki 29 Ukwakira 2025. Amatora yabanjirijwe n'imyigaragambyo yiganjemo urubyiruko bavuga ko batishimiye ko amatora y'umukuru w'igihugu yateguwe nyuma y'uko amatora benshi bahise bafungwa ndetse batangiye gushinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu binyuze mu gushishikariza abantu kujya mu myigaragambyo hagamijwe kwangiza amatora. Mu bashinjwa harimo umugore w'umushoramari witwa Jennifer Jovin ushinjwa gushishikariza abantu kugura masike zishobora rero guhangana n'imyuka ihumanya kugira ngo bakomeze imyigaragambyo nta nkomyi. Iki cyaha kiramutse kibahamye barishwe igihano cyo gupfa, nubwo muri Tanzania kenshi iki gihano gihindurwa igifungo cya burundu. Abashinjwa bazatangira kuburana ku wa 19 Ugushyingo 2025 nyuma yo kurahira kwa Perezida Samia Suluhu Hassan ko imyigaragambyo yatijwe umurindi n'abanyamahanga batuye muri Tanzania. Ku rundi ruhande, ibindi bihugu bifite abaturage bo muri Tanzania byagaragaje ko bihangayikishijwe n'umutekano w'abaturage babyo bari muri Tanzania, cyane cyane abo muri Kenya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya witwa Musalia Mudavadi yatangaje ko mu kwizera umutekano w'abaturage ba Kenya bari muri Tanzania yagiranye ikiganiro na mugenzi we wa Tanzania Mahamudu Thabit Kombo. Mudavadi yagize yavuze ko Thabit yamubwiye ko umutekano w'abanyamahanga uzakomeza rero kubungabungwa nk'ibisanzwe. Kugeza uyu munsi haracyakusanywa imirambo y'abaguye mu myigaragambyo kugira ngo bazashyingurirwe rimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Amakuru reka nyasoze kuri nkuru mbabwire ko ubushinjacyaha bukuru bwa Turukiya bwasohoye impapuro zo guta muri yombi abayobozi 37 bo muri Israel bashinja gukorera ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu mu ntara ya Gaza muri Palestine. Abari kuri urutonde barimo Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, Minisitiri w'Ingabo Israel Katz, Minisitiri w'Umutekano Itamar Ben-Gvir, umugaba mukuru w'ingabo Lieutenant General Eyal Zamir ndetse n'abandi. Mu bikorwa ubushinjacyaha bushinja aba bayobozi arimo gusenya ibitaro byubatswe na Turukiya muri Gaza hashingiwe ku mubano mwiza uri hagati yayo na Palestine kuva muri Werurwe 2025. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel Gideon Sa'ar yamaganye icyemezo cy'ubushinjacyaha bwa Turukiya bwafashe agaragaza ko nta kindi kigamije uretse kwiyerekana ku ruhande rwa Perezida Recep Tayyip Erdogan. Turukiya ni kimwe mu bihugu byamaganye ibitero by'ingabo za Israel muri Gaza mu mwaka ushize hiyunze kuri Afurika y'Epfo bitanga ikirego mu rukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye ICC.